tak, aby sa, vieš, čiže tak vysítim situáciu. Spravím si ešte video. Kde to ide po tých oných. Poď mamičke, poď. Vpredu, za teba akorát iba. Strašne zlaté, to je také maličké. Počkaj, dám mu zaujímavé. Tu máš takého, čo hryze. Poď dobrú. Tady dostaneš sám. Ty tam, ku svojim. Starú si odpoď. To je najdôležitejšia. To teraz nezaostruje. Koľko ich máš dohromady? 6. Tu sú 4. Raz, 2, 3, 4, 5 a 6. Tam je jeden schovatý dolu. Tento teraz máš dobrý záber, akurát tak hryze.